Are these two players quality for Orlando Pirates? Cause sekukaningi labajida ngibabona beku-Orlando Pirates and ayikho into abasayidilivile ku-Orlando Pirates. Me as a supporter e-Orlando Pirates, I tend to look at all the players abakwi-Orlando Pirates. Ngiyawazi ama-attributes abo, ngiyazi indlela abadlala ngayo, ngiyazi ikephi la bashoda khona. But you see these two, angifuna uqamanga, mina angiyiboni into abayenzayo ku-Orlando Pirates. Asibe nje neqiniso bafethu singalokho esikhohlisana. Labajida abanayo equality. Abanayo nje equality. Uma sesiya kuma-stats boba u2. Ningakhali ukuthi abafakwa into igame iqale ejimini igame. You see, when we talk about i-first lineup avele iqhamuka isizokwenziwa egroundini iqalwa ejimini la kujinywa khona. Ucoach uyababuka indlela abenza ngayo abadlala ejimini. Akanayo favoritism ucoach. I-gym yabo igame iqala ejimini. Why ngicela ngiphendule la because nithi ucoach une-favor. Why ucoach efaka kakhulu uKim Vwitt? Why ucoach ethanda ukufaka? Because uKim Vwitt uma engena uyawenza umnyakazo. uKim Vwitt uyaprovide nasejimini futhi uyakhombisa ukuthi umdlalo ufuna ukuchallenge yabo. Yize computer no Tito yabo kwi-position yakhe, but uyakhombisa ukuthi umdlalo ofuna ukuchallenge. Lo mshida lo wa-2002 siyalingana sinaye. Uzokhombe usiyabona lentwana le yafuna futhi ukuba kwi-scheme se-Pirates. Mase ukuthi the other two guys oTladisa una-27, lo mshida lo uKaping una-29 samthola free transfer. Aba-ediveli kwi-squad sethu. Mase ubuka uKim Vwitt, uKarim Vwitt, siyamazi uKarim Vwitt uyawashaya ama-assist, uyawashaya amagoli. These two guys aba-provide lutho ku-Orlando Pirates. Mase ningitshela ukuthi asimdingi oswina police sinabo uKapinga no-Tladisa. Wagcina nini ngibabona bengena? Wagcina nini? Awungitshela nje igame wagcina umbona ngayo uTladisa engena, wagcina ukubona ngayo uKapinga engena. Abangeni cause ejimini abadlali kahle. Phela umele ukhethwe qala ejimini. Nina ngathi buye ibhola lihambe khana. Ngathi buye lihambe khana. Ngeke umdlali akhethwe ukuthi akazodlala ebeke engajimi kahle. Bayamfaka uKim Vwitt because uKim Vwitt uyakhombisa ukuthi ufuna ukungena. Yabo. So musani nje bafethu ucomparation oswina police nalabajida about 2. Pirates memdingo oswina police mele imthathe. Yabo. Because laba ngeke ngitshele mina uzoqhosha laba bajida about 2 because mubhe ama-wingers now. Kuma-wingers now sinalo mjida lo uTladisa, sibe no Ratomo umfuking njalo, sibe no Salengi, sibe no Hotu. Yizo Hotu buyadlala i-left back yabo, and futhi ugood kwi-left back. Singaphikisani lapho. Manje siba noNkota. Unkota ulofu osuka kwi-development lo mfana lo ufike kule season le. Manje siba kanye noGilberto. Yabo masukubhela obadlala lawo mawinga lawo 4 ngeke uzoqhoshe ngawo kakhulu. Kona nje kakhulukazi oTladisa lo uyi-cam lo udlala as a central attacking midfielder. Udlala i-role kaKim Vwitt. uKim Vwitt shoot ungcono kunaye. So bafethu as fans we must prioritize ukuthi yipi quality yipi luphi futhi uvuco. Ayikabi angifuni ukuze kuthiwa usiphe wenze nje uvane wenze nje. But esibe neqiniso bafethu abajida yabo le njengoba ngishaya le video le engathi ingabakhuthaza badlale kancane ejimini khona bezongena egroundini. Because as fans we see ungabi fan yabo labajida la, but don't call them quality. You see, once you call them quality and umba comparison abadlali abakhethwayo kwi-squad, ngikhombisa ama-numbers abo abawenza kwi-squad bebiziwe. Yabo once ngikhombisa ama-numbers abawenza kwi-squad bebiziwe, mawuzoba comparison oswina police umdlalo odlalayo oshisayo kuyimanje ofuna ama-team, uzothi wena sine-quality and uzonginikeza labadlali bawu2. Hayi kamini bafethu. Mase siza kuma-stats abo futhi lapho. uKapinga une-assist eyodwa ku-Pirates since afika. oTladisa bengikhumbula kahle oTladisa ngikhumbule bane-assist, ngikhumbule banegoli yabo. Bafike last season bafike kanye banalo mjida lo uKim Vwitt, but uKim Vwitt unamagoli nama-assist manje yabo. Abaleka I think ala ko4 uKim Vwitt. uKim Vwitt angeni njalo, ufana nabo angeni njalo but ucoach memnikeza ama-minutes uyayikhombisa ukuthi umdlali ofuna ukudlala more. Laba bebengena abenzi next
bayangena nje cause yabo sebezoqeda igame.